түпсіз қылып алып түшсе болады да мынаны. Қишық қылып алып түшіп тұр да бұны. Бұл жаққа да ғана қишық қылып алып кетеді бұл жағын. Шайырбекке siz so'rayapti. Chaqirmaysizlar kimdan? Siz baka? Ha? Assalomu alaykum. Qanday ishlaringiz yaxshi o'tsin siz baka? Tenderdan turgan sizmi kompaniya? Kim o'zingiz atingizni aytib qo'ymaysiz tanishtirib? Siz kimsiz o'zingiz birinchi? Men berin jerildi turgan olim o'sha yerda yashagan. Men atim Shayrbek. Shayrbek aka, ha. Latokni tuz qilib qo'yib ketmaysizlar. Ne sebepten mынау qishiq qilib qo'yib qo'ydinglar, shuni sразу tuzatib ketmaysizlarmi? Proyektlarni olingchi shunda qishiq bo'lgan. Men Ayloknotga bizning Ayılga kirgan sentralniy yo'lda bu Shayrbek aka. Tüpsüz qilib jasab qo'yinglar bu, ne qilganlar? Bo'ldi, tuzab qo'ydim. Tüstөгүлем, мунун Алтокты кайра алыңыз Шайырбек aka. Мунун өткүзбөйм мындагы. Ана неме сиз кайерден болосуз? Итагардан. Итагардан келсеңиз сиз келип кетип кала турган адам экенсиз бул. Негизги центральный жол деген түпсүз болуш керек да, стандарт болуш керек да бардыгы. Эй, Талдайбай, мына жылып турчу. Караң aka мына. Ака канча убакыт кетет мына түстөгөнгө азыр кайра. Муну көмөлекте азыр көмдүрбөй туруп мына түстөң aka түпсүз кылып алың aka муну. Түстөп коёсуң. Канча убакыт кетет сизге? Bir gün da. Bir gün ha? Түстөң латокты чыгарып түстөп коюңуз aka кайрачы. Анан эртең коюлуп калгандан кийин бул калып кетет ушу мененчи. Болду. Башты жалган айтпасам 4 миллион канча бул? 4 миллион 300 мü? 4 миллион 700 мü бекен? 4 миллион терс куткан. Менден суранышта буларчы. Өкмөттөгүлөрчү. Шайрекке ушуну катышың, көтөрүп бериң. Мен себеби мунугу крышаны жапкан бу жерде иштерди кылгам да. Анан Сиздин ишиңиз дайыма сапаттуу, калтырак кылбайсыз. Иштен суранып ушуну көтөрүп бериң деген. Макул болуп мен кирдим да бугачы. канча километр басылат? Кайсыл жерден кайсыл жерге чейин? Азыр өзү 640 метр да. Канча метр тур мындай мисалы? 1-2 метрдей чогултпайбы? Биз соболарды атайын не кылып туруп, мурун соболор эмнеде болчу да. Анан эмнеде мешетпесин деп бул эмненин түбүнө алганбыз да, баарын жылдырганбыз. Эми жылдырганда ошодон мына 1,5 метр кыласыз. Муну ортого бияка чыгарбаң. Мына латок түп сол көздүн берин ар жерин сындырбаң aka, майлыбы? Мына 10 жерден бир сындырыпсыз, көрдүңүзбү? 10 жерден бир. Çolpan az tuttum yakta ne mal otur. Tapkan. Bu senterде. Bir günde 2 günde bu oruna gelet ha? Келет. Ana em oldu da lafı. Bu jagana kança metr turат orun ordu? 1,5 метр. 1,5 metr ha? Hazır bunu kaça gün bir gün jetet de 2 gün kaça gün tutay? 2 günde. No laptop'um var çıkarar da. Orası verdik. No em sentralni koça tutmuş boş kerak. Hazır siz bu işti başlaganan kийин деле жергиликтүү аткаруу бийлиги келип карап